Lethena imotivation emsakazweni VOC FM 2.9 kusile ncenge Hayi kusile honorable ekhamba kahle ngabe ubusy kule weekend iphi voice umfundisi Ayish ndoda hey umuntu uhlela sebenza baba ngikubonile uyofihla mfundisi cha ngicela ngibona ihlomaya bathini secret location sila kwesinye isikhathi kulensuku mfundisi asikubingelele ekseni sibingelele nabantu abalaleli ngabe asithathele thuba honorable iweekend yakho benjani ibhakani yalidliwe hey mfundisi bengekho right yabona nayizolo azange wavula amakhosi vele bengekho emudini ukuvula amakhosi nayizolo yeah untshebe ujabule uyafa untshebe no uthi uma yela yaxolisa mfundisi yeah oqolisi yeah uthi to management ama friends yeah sekulate uthi sange asathelele thuba sibabingelele bonke abalaleli beVOC FM kuphina kuphi la kufinyelela khona umsakazo wethu 102.9 la sithi khona #the last round is God kugcina uNkulunkulu noma ngabe isimo singabanjani noma ngabe ungakhala kanjani abantu bakuhleke ecaleni kodwa egcineni sinaka indaba yokugcina honorable ukuthi kugcina uNkulunkulu sibingelele phezulu emajele hawu ngizwile ukuthi hayi umega soyafunakala singoqala le ephezulu ejele fama nje maduzane nje sobe silungisa sobe sisiza bafowethu ukukhala kwenze kuzwakele umega pastor uzobe akhona lapha ejele fama nje kungekudala sisebenza sijova bafowethu sanibingelela nani siyazi ukuthi nisilalele lapho nikhona khona ebhedlela bonke abagulayo siyababingelela honorable ekseni honorable sithi input Fundisi asingene sikhulume ngemotivation ngemodi yami ngizamele ngizabalazele abantu bangafakaza nginomuzi wami ngizabalazele abantu bangafakaza bengivuka ekseni ngovivi ngiyozama ngizamela izingane zami namhlanje ngimile ngamandla ami lokho ngabe chaza ukuthi angibadingi yini abantu ngibona ngathi angibadingi abantu kulezi mengidlule kuzona kulezi zinto enginazo hayi ngizabalazeka kakhulu ngedwa mfundisi angibadingi abantu yes kuba ngokubaleka kokudinga abantu angabe abantu yabadinga noma badinga abantu nabantu asebeyahlupheke to a point ukuthi umuntu abone ukuthi isidingo somuntu empilweni yami asekho mfundisi honorable kuyiqiniso baba kunabantu abayizamele I believe ukuthi uma ngabe uphila emhlabeni ngeke uthi uzifuzele wena number 1 if ngidriver itaxi ngithengele itaxi ngifuna sibambe ngifuna ungizwe kahle ngathi icala manje okay uma ngidriver itaxi honorable leyo taxi leyo noma ngidinda la location akusiyona itaxi inganabantu okay ukuze bathi hey honorable usebenzile usebenze because bekunenhloko bezegibele phakathi etaxi ngamagama noma ungayithenga itaxi uthenga ikhumbi isport ayifaka sound uyifake everything kodwa leyo khumbi yakho leyo uma ngabe ingagibela ngabantu akusiyona ikhumbi iyawadinga amakhanda abantu ngamagama akusiyona ikhumbi until ize ithole amakhanda abantu kunomuntu namhlanje othi njoba ungibona nginjena ngifikele lapha eVOC njoba ungibona nginje iVOC asi iVOC ngaphandle kwabantu ukuze ibe iVOC kudingakala kube nabalaleli abazolalela angazome ngibamba na okay in other words noma sayiqala nzima nifakaze honorable ukuthi kwakungana next lana sayiqala nzima silala lana yes kuhle lokho kodwa ke ukuze ibe ngumsakazo sithi umsakazo sikhondla somsakazo isikhondla because of abantu iyawudinga umfela ndawonye iyawudinga umfela ndawonye iVOC iyawudinga umega past iVOC iyawudinga uhonorable iyamdinga lo muntu ohleze etaxini olalele manje naphimbo ongakhuluma iVOC because of izindlebe zabantu so now umuntu uyamdinga omunye umuntu ngivamise ngithi abantu bafanana nasandla nasi uma ngabe isandla usibheka sina 5 fingers abanye sina 6 fingers now uma ngabe kunqamuke oyi1 lo lesandla asisona isandla noma ngabe loqilicane umncane kangakanani kodwa akusisona isandla uma ngabe loqilicane ungekho and ibalance ayisekho that powerful uma ngabe uqilicane ungekho lesandla siba powerful ngamagama uma ngishaya isibhakela sizoba powerful because zonke lesandla ziphelele now uyamdinga umuntu honorable noma ngabe lo muntu omncane kangakanani noma ngabe lo muntu useless kangakanani noma ngabe lo muntu anganamali number 1 honorable uma ngabe siya eindaweni eziphezulu mhlawumbe ko parliament le security ongalidingi uyalidinga okay
lo muntu ombukela phansi uyamdinga eminyango uzubone azakutshela ukuthi sayina lana angeke ungene la ungakasayinanga angeke ungene lana singakakupumpanga ngamagama lo muntu lona wonke umuntu ophila emhlabeni unendima yakhe ayidlalayo. It doesn't matter ukuthi wena usebenze enzima, it doesn't matter ukuthi la khona ufike enzima, noma ngabe ungathi mina bengivuka honorable nginethwa imvula ngiyofuna umsebenzi, le msebenzi ole CV kade uyimisa yayingathathwa isipoko noma ngabe yini kodwa yayithathwa umuntu. Hey Nkosi yami, ufuna ukuthi ilungise nje, ufuna nje ukuthi ilungise, yayingathathwa isipoko kodwa le CV namhlanje udrive istimela azange usifikele lapho wena. Udrive istimela namhlanje kunabantu abenza iprocess ukuze uhlalela ukhona khona. Ngamagama ungaqala uphile emhlabeni honorable uthi umuntu awumdingi. Uyamdinga umuntu noma umuntu angaba isingqongqolo kangakanani, noma umuntu angahlala ngabi nemali, noma umuntu angahlale umbone kwangathi akekho ku level yakho, uyamdinga umuntu. Ungaqala ushaya isifuba uthi umuntu awumdingi. Umuntu uyamdinga. Ungubani umuntu? Kusasa honorable ngifuna sithi lapho sithi umuntu ungubani. Namhlanje ke sivalela ukuthi umuntu uyamdinga ngoba umuntu uhlukaniseke kayi2. Sizobe siyithinta kusasa sithi umuntu ungubani and umuntu uhlukaniseke kayi2. Honorable uphila emhlabeni, sibamba amafoni namhlanje sila sikhona uhlezi kule situlo leso, hayi le situlo senziwa ngengilosi kodwa senziwe umuntu. Kunomuntu namhlanje othi mangiyoshumayela ngifike esontweni athi baba asifuni ukubona umega pastor kodwa sifuna ukubona wena. uNkulunkulu akeke umbone, uzobona umega pastor ngoba umuntu ube umeka phambi kwakho. Shamnanda bona nje udinga umuntu wena, le taxi yakho yebo siyavuma uyithengile yakho kodwa egcineni kuze phela le taxi iphile sibize ukuthi i taxi idinga amakhanda. Usho njalo umfundisi namhlanje bayadingana bonke labo umuntu obabheka esandleni sakho, njengoba nje wena ubona ngathi unganqamla lo wodwa angeke ube na balance. Ngathi ufuna motivation ufuna unje ukuthi P Pirates idinga 3 points. Asibona nekusasa.